ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات أجمعين كافة الأولياء شهداء صالحين أينما كانوا أحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبار خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خان عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أنباتنا وأنباتكم وأنبات الحاضرين موات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif ngutus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngutus sariyatan ing tentara kang perang bengi, sariyah. Bi fathis sin sariyah wa kasrir ra sariyah. Saya kemaksud kelaban sariyah yang kipaneka qit'atun minal jaish, bagian kecil dari tentara. Bagian kecil dari pasukan, qit'ah minal jaish. Wasariyatu allati takhruju bilail, yang dimaksud dengan sariyah adalah mereka yang keluar pada malam hari. Jadi neka bagian pasukan-pasukan khusus, sebagian keluar malam, kocak perang gerilya, bagian gerilya. Ya, neka resikonya lebih raja. Resikonya lebih raja, tentu ada bonus-bonus seyoleaki untuk dibagikan dekat sariyah pasukan khusus kele pansus pas apa bagian pasukan khusus nih kale Kopassus, bagian jia pada se pasukan katak pada jadi berneng engai ngetok aja pada se pasukan kadel berarti geleng-geleng. Nah, sariyah neka adalah qit'ah minal jaish, bagian kecil dari pasukan. Tak sekapine kocak sariyah. Nah, as-sariyah allati takhruju bilail. Pasukan sekeluar malam anike kocak sariyah. Perang gerilya, perang malam. Nah, wa ana hale utawi ingsun Abdullah bin Umar iku fihim ing dalem kelompoke sariyah qibala Najdin ing dalem jurusan tanah Najd. Nah, tanah Najd neka adalah makin dadi Arab Saudi. Tanah Najd aneka makin dadi Arab Saudi. Asal Najd. Faghanimu mongko podo oleh rampasan perang sapa si sariyah. Oleh rampasan perang ibilan hale rupa unta kathiratan kang akeh. Wa kanat lan ono opo suhmanuhum, jamak daripada sahmun. Wa kana lan ono opo suhmanuhum, jamak dari lafadz sahmun. Ai ansobauhum, jamak daripada nasib. Yakni napa artinya? Wa opo suhman wa kanat lan ono opo suhmanuhum, bagiane siji-sijine sariyah. Bagian per orang dari pasukan-pasukan gerilya gele. Suhmanuhum bagiani si sariyah ay nasibu kulli wahidin minhum, yakni bagiani satu per orang, satu persatu
dari Sariyah orang siap perang gerilya nikah iku itsna asyara ba'iron iku rolas apa nih ba'iron untoni wa nufilu lan den tambahi sapa si Sariyah ba'iron ing unta siji ba'iron ing unta siji muttafaqun alaih utawi kiku hadis muttafaq alaih. Dari Sayyidina Abdullah ibn Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus satu tentara Sariyah, khilaf di antara para ulama berdasarkan banyak orang yang kipeneka mi'atin ila khamsi mi'ah berdasarkan 100, 200 sampai 500 tentara sayotos bi Kanjeng Nabi tak banyak berdasarkan mi'ah berdasarkan mi'aten berdasarkan thalatha arba mi'ah paling banyak dari riwayat Sariyah nikah tentara-tentara sayotos bi Kanjeng Nabi untuk perang malam nikah pasukan-pasukan khusus maksudnya anika cuma ning 100 bersada 500 bayangake sampean 100 tentara bisa makala negara-negara hebat nggak nikah benih 100.000 100 orang 100 orang bahkan riwayat paling banyak 500 orang nikah Sariyah sepasukan khusus untuk perang malam tak banyak subhanallah ya. Kekuatan iman nih bisa makalah kekuatan senjata bisa makalah kekuatan jumlah yang besar cuma 500 orang 100 orang sampai 500 orang tak banyak jumlahnya orang nih wa ana fihim sedangkan engkau debun Sayyidina Abdullah bin Umar fihim termasuk golongan Sariyah dia engkau termasuk golongan dari Sariyah berarti beliau adalah orang-orang khusus di dalam jesh, di dalam tentara pasukan sehingga beliau mengetahui secara persis apa yang terjadi qibala Najd ketika mereka perjalanan menuju Najd lurus Najd lurus Arab faghanimu ibilan katsiratan akhirnya beri kemenangan tining Allah Subhanahu wa taala Sariyah kelak memperoleh rampasan perang ontah-ontah kathiratan sebanyak sampai tung situng orang dari tentara neka jumlahnya sebanyak berdasar 100 berdasar 1.500 aneka tung situng orang oleh ithna asyara ba'iran oleh 12 yang kita neka 12 ontah berarti banyak ya anu apa nyaman rampasan perangnya banyak jaring seorang oleh 12 ontah. Nah, aneka adalah sedeti permasalahan yang hadis nika wanufilu ba'iron tung situng tentara nika beri bonus ba'iron tung situng tentara beri situng onta berarti hukum menambah bonus nika adalah hadis nika nerangaki bahwa dalil oleh hukuma abri tanfil neka abri jawazu dalil ala jawazit tanfil lil jais hadis ini menerangkan tentang hukum boleh memberikan bonus persen lebih daripada jatah bagi orang-orang yang ikut perang pada malam hari yakni Sariyah atau jais keluar malam walaupun kita ada pakai Kanjeng Nabi dengan catatan Kopassus komandan pasukan khusus saya memberikan bonus karena pun berhasil sukses saya beri kemenangan dari tung situng orang neka bagian dari ghanimah neka 12 onta kapi beri bonus onta situng atau situng loh mak bengal Kanjeng Nabi kita oneng akhirnya berangkat ke kota Madinah ngebala cek bawa nikah tung situng orang oleh 15 onta ke beri bonus onta situng subhanallah Kanjeng Nabi tak tanggung tambahin sekali bi Kanjeng Nabi tambahin bonus ke bi Kanjeng Nabi dari hadis nikah karena Kanjeng Nabi juga norok seneng atas kemenangan pada akhirnya
tentara-tentara sesariah gila juga every bonus dening Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hadis neka narangaki bonus. Nah, cuma orang yang perang kan tak nyari bonus. Orang yang perang ini kan nyari persen dari Gusti Allah, bonus dari Gusti Allah apa? Di surga, syahadah, mati syahid. Apa tak oleh orang siap perang gila napanya mana ngalak rampasan otabe nyari harta rampasan ya oleh king cuma tak tadi tujuan khusus bener tujuan utama adalah syahid perang mati syahid juga bonus dari Gusti Allah yang kita neka arabas warga Gusti Allah. Jaring tak tahu kalau sampean kisah oning ki ate nabi tibi nikah orang mau jawab perang nyari PC enten oleh hukum saben pun terangaki nikah. Nah terangaki saben orang perang dengan tujuan dua tujuan kan sini ke saben beda orang perang karena tujuan dia nyari ridhon Gusti Allah nyari harta rampasan sah oleh bener berarti gugur kenceran dari Gusti Allah cuma mun dadi tujuan utama tak bagus. Tujuan utama iki peneka perang fisabilillah. Cek pun Kanjeng Nabi pun lah ada bu oleh ngalak harta rampasan. Man qatala qatilan enggak saben hadis. Nah, man qatala qatilan falahu salbuhu. Ketara cek tato bocah berarti orang ngaji tutup man qatala qatilan falahu salbuhu man serana orang qatala mateen qatilan de orang kafir sefateen falahu maka berhak bagi si qatil orang semateen salbuhu harta rampasan. Kanjeng Nabi oleh berarti orang yang ngalak harta pak rampasan tak apa bentuk tujuan tak masalah cari bacaan haan. Sehingga sebagian ulama kula pernah mereng setengah dari guru orang narjet ngaji ini kan narjet tak apa-apa sokor sampean gelem mejer ke gula mulang saumpama pada kiai senikah tak masalah macet nyari ilmu je melarat muntuk dia puluhan tahun masuk beda kotak keliling tah pun sampean detenggan tuh sobung beda surban ajelan tuh ya tak ada torok saya saumpama beda orang di macong kelisat monggo temor songai apa beran songai kayak oke nyabrang songai 2 seket nak mon di temor songai 2 segame polan beda nyabrang ya coba cat melarat nyari ilmu nih pak melarat keng cuma saru weddingan nikah laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan bita'alimi harfin wahidin alfu dirhami benar-benar telah berhak bagi muallim untuk diberikan kekeramatan yakni penghormatan ayyuhda ilaihi karamatan diberikan berupa penghormatan ini sangat berhak bagi kula panjenengan sebagai santri untuk menghormat ke guru ini sangat berhak benih guru menuntut untuk hormat enten di ta'limi harfin wahidin alfu dirhami karena sebab orang-orang semulang kelak guru-guru semulang nikah sehuruf 1000 dirham kelar majer ya tak kira kelar cek tak kira saya beri sebereng kita ngaji boleh tak tarik ke urunan parkir majer monggo listrik majer sebereng majer wah tinggi ngakin dibungku bengkok lah iku yang keding dibungku dak bungku keding semua santak oleh orang siapa perang ngalak bagian oleh ceng baca Kanjeng Nabi sadabu man qatala qatilan falahu salbuhu keng cuma mau jadi tujuan utama yang kita sae
King saumpama beda tujuan sini kita apa baca dengan perang ni ketaruannya beh. Taruhannya beh. Iki walaupun sebagian pendapat para ulama karena mau beda orang mengikhtisos mengkhususkan seareng perang gila nyari persen gila bersadabu tak oleh karena perang tujuan benih lalid dunia benih karena nyari dunia fala yajuzu tak oleh tapi saumpama na beda orang ngak nikah kita masalah nikah cek coba penyangka sambian cek coba penyangka omong ya narjet dia macam baca ilmu jelarang saumpama mon kula yang tak narjet beri ya alhamdulillah tak beri ya awas kan karedet to pon nikah hadis narangaki online diperbolehkannya memberikan tanfil ini kemana napa bonus beri lebih dari 12 ekor ontah beri tung situng ontah oleh dari hadis nikah kulaban panjenengan harus ngaonengin deka nama lain daripada kota Mekkah Arab Saudi si terkenal Saudiyah si asalan Najd. Adapun nama-nama daripada Mekkah atau dari Arab Saudi nikah Makkah nikah nyamana banyak ningal Quran disebut beda telok beda Bakkah beda Makkah beda Ummul Qura. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkatan mubarakan wa huwa hudan lin-nas. Sesungguhnya pertama kali Allah Subhanahu wa taala menaruh bait yakni Ka'bah lalladzi bi Bakkah. Makkah nyamain Bakkah. Bi Bakkatan mubarakan. Karena orang Yahudi mereka mengklaim bahwa umat Islam ini kan salah apa aja ngadep ke Baitul Maqdis sehingga orang Yahudi kalau mengklaim aromasa aben berarti kakeknya rongkok bukti aben apa aja ngadep ke Baitul Maqdis da Yerusalem dan orang Yahudi qalu lil muslimin Baitul Maqdis kiblatuna wa huwa afdal minal Ka'bah. Dan orang Yahudi Baitul Maqdis ini berarti Baitul Maqdis tang kiblat can berarti lebih utama dari Ka'bah. Akhirnya tolak bi Gusti Allah napa saya klaim saya yakoh tineng Yahud kala inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Pertama kali benih Baitul Maqdis tapa Baitullah yakni Bakkah. Beda boleh sebutan kangkui Makkah nikah adalah Ummul Qura. Ummul Qura nikah juga nama lain daripada kota Makkah. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakan musaddiqal ladzi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man haulaha. Ummul Qura ini juga nama lain daripada kota Makkah. Apa mekoca Ummul Qura li annaha min a'dhamil qura. Koca Ummul Qura embun kota karena paling utama kota Makkah. Sobung mesti melebihi kemuliaan daripada kota Makkah. Walitunzira ummal qura walitunzira ummul qura walitunzira ummal qura ummah bani ummu walitunzira ummal qura wa man haulaha.
Napa diselain keneng kojak kuro keneng keng umul kuro embun kota embun tempat ingki beneka Makkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Al-qura berapa kali sebut dalam Al-Qur'an? Banyak. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah mereka merasa aman orang-orang penduduk ahli penduduk? Awa aminal qura ay ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Dzalika min amba'il qura naqussuhu 'alaika minha qa'imun wa hasid. Banyak qura ni. Wa kadzalika akhadha wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura. Bada qura boleh. Wa kana rabbuka liyuhlikal qura. Banyak kata-kata qura. Keng umul qura adalah Makkah. Tapi nama lain dari kota Makkah, mon Makkah ampun terkenal Makkah Al-Mukarramah. Nama lain Bakkah. Nama lain Bakkah. Saya nomor 2 kita nikah Ummul Qura. Nah, nikah persenan kang kui orang siap perang. Pacet nambah semangat persen nikah. Ben mau nama ledengko oleh persen daki. Semangat beda persen aja. Monakolan bensin dan kok tok bendeki oleh tulisan kios barokah ya. Oleh bonus. Le bonus ini penting. Kapacet nambah semangat. Bagian kayak laki we mau semaja ibi bonus ya. Sokor pajang sopu berjamaah deki ebri na bonus bingko lah. Langsung coba ke sopu. Pokon men pajang sopu deki beri na bingko bonus. Ketak cek macam keknya lekek dan sebagainya. Bonus ini penting ya. Jadi mungkin mau tak ada bonus orang tak meleh pak. Jok rajuan bonus mungkin. Tuku jok rajuan bonus, diskon. Ini ngacet bata kamu sih senang bonus, senang beri persen. Masih kula mau beri bonus ini senang. Beri bonus. Mari pun kula punten gaya no bonus gaya. Mari gula pengajian situng kenangan ini keberkatan 15 situng. Boh, cek bunyan. Punten pon tikal pon, terakhiran ni pon bonus pon. Boh, banyak kalau tikal bagi tetang kelas tare pon tetang kelas tare. Iya tak apa sih ini sini ke gula. 15 sering situng. Alhamdulillah. King report sama bonus dia ya. Pada bonus. Mon minta Fatihah, minta tua barokah Fatihah. Beri amplop beda bonus. Mon ada apa no ya tak kenceng sama Fatihah. Untuk kesembuhan orang tua saya mudah-mudahan cepat sembuh. Beda amplop buka deh sana. Ya mati bun kaki jala pon. Tis gratisan di demak. Nemu judu ya tak kira. Sing dia bonus dia. Tuti langsung Al-Fatihah. Udah iya ngebas Pak, ngebas. Langsung pas ya. A'udzubillahi minasyaitonir jangan. Fatihah. Ada PK yang letak deh ya. Bonusnya tadi kenapa nyamakan internet bonus sekian GB, bonus pulsa, telepon, bonus. Ya laris baca berbonus nih semangat. Ki pola birina pengajian birina bonus bimarin lah maleram majelis bulughul maram pagi beda bonus ya bonus tempelengan tak apa bola mosok ngaji nyari bonus ya mungkin mau tak beda door presa tak ram pengajian ni lah beda door presa so mungkin beda bonus termasuk tanfil nih kah oleh cuma orang akhirnya tak niat nyari ilmu nyari door prize nyari bonus mulai di pengajian sampai setengah telur oleh apa bon oleh papang kok itu oleh papangku ngomong to cuna kakek nyari bonus nyari door prize ndak mon kanto tak pati osom daerah Wonorejo sampai ke timur nih kak sampai osom kulkas TV amolot
door prize jo rajan utama ya mau lot orang ngete temu beda utang Pak ternyata Pak bodoh saya tong aki kok lah letolian tok mah ada tangkutang deh ya jangan kodung karo kodung sarung nyari pak sempak ukuran jumbo dia le jangan pegel sekali akhirnya orang pun tak teratur punan karena pula terbiasa seneka akhirnya kiai terakhir jadi korban karena bonus gitu tak kasih pujar karo lenada para toron apa neka pon malam menter moga detail musim kita doa padahal protokol ngocak dengan doanya ditutup dengan doa dari kami pun ada layap siap ya beber saarpun tepak kula dengan atas kita uluk salam kita doa kita nah betul doa uluk salam kula kita uluk salam keng nada ni mulai toron kula mulai timpu ke mulai ambil cangan-cang para ambu termuka nih pon malam detail musim manfaat termuka detail baru langsung Pak sarung nih kayak kesandung asim pakan tok datas nguacat ngelacat beda HP baca lurus segula nih kula neng panitia nang ngamuk oh tak usah segendeng rek kakek jangan gula segendeng rek kakek no apa bi kakek kebebu-rebuan katari akhir ada reken beda sebagian guru dan gaula para habaib dari Pasuruan ni kan beda sini kan atau abeli tak gelem kan tak ada ajin Pak yontong gula mau pas tepak ke sepo saya beda ya tahu deh yang kau ngelacat kada gula jangan gula lempak geleng kau tahu deh yang keleng gula tak pidato kabit ong keleng kalah kapi sepan mapan coran-coran lah langsung dibawa dek ketelung arah sarung sabuk dek kesandeng apa demak aja jangan kau utau aku ongkok ngelacat dia ya masih nyari bonus keng saragelu itu ini jaring baje namun pacet pas ini ka beri door prize bae lah tadi beri kupon undi itu masih sama malam tempo ngapuru-buan dia je ki ada organisakan termasuk ke Idris Pasuruan ini tak gelem ngak nih kan Habib Umar almarhum Habib Umar bin Abu Bakar al-Muhdar memberikan sini kan tak poron iman gue lagi bebas tapi sopan deh lah bebas tapi sopan ngudu sarok helu kalau tak kok kebetir yang nek bini bayung ke mau nepeng ke sekira waduh tak rezeki deh iya kok karena sayang padahal ke Pak bini om bah ongke nek sekali lah nek mari tekun sekali kok nek beri nyari bonus bonus budget perlu keng cuma kudu oneng aturan harus diatur cek sampai abu rebuannya cuma ini kepada bonus dari sekian pasukan kurang lebih 800 neka oleh 15 onta kita tambahin onta situ ngebagi rata tak kebagi rebuan nggak nih ke bonus neka ya kebagi rebuan kada jeri ya tetin lah selamat tak robu ropte roba tak robu bereng tas pentas ya kayak robu tas pentas waduh celaka bak apa neka sampean mon semangat ka anak tanfil mon be nafal juz amma jong berde bonus iya apa bonus ya Pak sepeda mele jong demah weh sapa jan aku tak ke bedena ada rosoan romele masih romele mon kerosoan biasa ki carpak ka anak nika beri bonus kakek mau nafal mau juara deki kula bilang sini ke biaba nika kon kok bengi lah iso tarhim di masjid tak tukok no sarung sing anyar karena kula asline ke todusan mbak sampai setiyeng kok todusan monteng kana keng bilang nika kula tak pede tak anu kula todus niku mek nika tak bisa kula bilang akhirnya latih biaba kon nek engko engki tarhim kula ki zamana mak sipak sebagai Madura kasah belajar ke mak sipak kula atarhem troli sarong janji sarong anyar bonus hasilongku beri sarong biaba melaki dak sidogiri ayo milih nang sidogiri cepon apa norok ngebiaki lomba pidato biaba gula ya catataki keenggak gula terakhir dari kata-kata apa nih kah napa beda mengutip debun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sekonek tapi manfaat lebih bagus daripada banyak tapi tak manfaat. Sini kedebun apa? Wah nikah kedebun apa nih kebilan? Lancung keng te geresah angok pandek keng merasa sini kedebun apa? Boleh catat tenang. Tahun yang mungkin jaden teh mangki. Kon lek menang tak tukokno kelambi sak sarungi milih maneh. Norok kula lomba kanto. Sak juri maji busro. Utak juri kalah setia. Sak juri maji busro. Ketangkasan, kecerdasan, adab, tapi menang kula. Oleh kelambi rek lorek, oleh sarong kecobung. Lagi apa? Sampai sonat beri bonus boleh. Kon lek gelem sunat tak tukono sepeda anyar. Milih nang persatuan. Kudu sini kesambian. Kudu beri tanfil, harus beri persen bonus sana. Mon kakek cong anu cong melahina semapan sepeda. Seneka. Guru kula termasuk ada bu kon nek apal 30 juz sedan Avega iki jibil Hyundai. Ajib. Kula akhirnya setung bekto matur, Ustaz. Enggak terlalu besar ini. Mobil dihadiahkan ke anak. 1 juta ku udah no regane dibanding no anak hafal Quran. Wah, semangat ngapalagi. Cok le motor, Pak. Mbok tak beri apa-apa kalau sorong ngaji tok anon wawan ku remote tok ora tuane tok. Entong kok tak kira bapak de aja. Anon ro ngaji teh beri bonus sekali. Pepenter, pemenang. Wawan ku asbaket tok tapo kaki mari asbaket aja. Kudu beda bonus. Beri bonus. Kita lo polo jus porop Avega Hyundai, Pak. Sedan. Tolong saya bagi. Sampai gula benih protes keng gula aroma sa rumah hajo kerajaan ce napanya mana hadiah nggak nih kan 1 juta senapa 10 juta bekto kasa anu na napa harga dibanding no anak hafal Quran 30 juz kau norgani iki sing legakno atiku sing bakal bungakno kuburanku jembarno kuburanku sini kalau jasoro marolo ya dadi neka ngaji nikah bonus enten kula tak minta bonus kampian tak usah ngaji bae lah enom kopin mun beda kopi nah mun ada ya sapa orang nah berarti tepak telat deh lah yang makin tepak sepe makin Pak ya mun tepan beda ya enom tepan tada ya minta sapa orang kare tonje kok tak minta urunan ke sampean tak usah deki wah mek benja kok tak pernah minta turun-urunan enja mek semua liber bonus ya bolanten sama sekali ten tak minta bonus gula impian ngaji wae ponan tikel bon san mesan gula coran-coran mau sampean iki gula aja lesobik semekir rempian nek gula tikel bon cukup gula tok bon se bangkrut pokok impian tak bangkrutin lah la ilaha illallah dadi nek bonus ya bonus nah wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة ذاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا الله رب
علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسب الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبر خصوصا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالع قسم والباقي المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شبو كرب بن سالم عقيل بن سالم قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وساسنا شاذلي والإمام النووي والإمام السيوطي والإمام زين الدين المالباري والإمام ابن حجر العسقلاني وأصولهم وفروعهم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله براس قطب البر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر قطب الشوط البلاد الحبيب عبد الله الحداد الحبيب أحمد بن هبشي قطب المال الحبيب علي بن محمد بن حسين الهبشي وأصولهم وفروعهم الباقي مقدم بن عبد الرحمن سقاف وأولاد من المهضر وإخوانه ثم إلى الحبيب عبد القادر أحمد جدة والحبيب العلام محمد بن علي بن عباس المالكي والحبيب علي كويتا والحبيب أبو بكر محمد قرسي والحبيب حسين قرسي ووصولهم وفرهم والحبيب عبد الله بانغ والحبيب جعفر بن شيخان سقاب والحبيب عبد القادر والحبيب علي بن سقاب وسقاب ووصولهم وفرهم والحبيب عبد الله بن عبد القادر محمد بن فقي والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب محمد سليم بن حفيظ ثم إلى روحي الحبيب ثم إلى روح الحبيب مشهور بن محمد بن سليم بن حفيظ والحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب من يشاط والحبيب حسن بن ساشر وأبو بكر الشاطر والحبيب مهدي الشاطر والحبيب حسن الشاطر والحبيب سليم الشاطري والحبيب محمد الهدر بيضاء من محمد بن يوان والحبيب صالح صحابي تنقل والحبيب هاشم بن يوان ثم إلى رحيم ثم إلى الحبيب جعفر بن علي بهرون الحبيب حسن بن أحمد بهرون وأصولهم وفرهم ثم إلى صاحب الحول الحبيب مصطفى بن عبد الله العدروس وأصولهم وفرهم ثم إلى روحي جاسم نور سالم زوجتي وكي هاشم رافي وزوجتي وأصولهما وفرعهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روح الجد مهاجر وزوجتي صيب هذا المقام الجد عبد الله وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويمد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف عافية وأن الله يجعل لنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وأهل الندامة وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم علوما نافعة وقلبا خاشعا وأذنا واعيا
وأن الله سبحانه وتعالى يفتح على فتوح العارفين ويفكر في الدين ويعلمنا التأويل، وأن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة، وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين، أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة، وأعلامنا وأسلافنا أصفال مثل جلسة نوينا، وعلى ما طلبوا طلبنا، وعلى ما قصدوا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا التواب الرحيم، ارحمنا يا أرحم الراحمين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن حال، ونجنا وأهلنا وأولادنا من أهل الضلال وفعل الجهال، يا عزيز يا كريم يا متعال، بجاه مولى بلال، بجودك يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا القوة المتين، يا رحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا أنت.